Jongkren, hagan ni GSeng, ide Reverend PRL Gado, iba day pastor naga district Tangbuli, Warjantia Presbytery, naga KGP Sinod Biingi. Bari pastori di benpet yagi sautu ligi balang, nong talang amlarem, pamtebo bat jaralud. Bari pastori syong isa hagas nong talang, rengkat ikong bat arngut kikhon. Ti pastori lami dang step prasiteng mende, snong na yeng, ban wan shane, bat ilayo syong sipor bandi siya, bat ngipidang sobhay pi pastor siya kanika GSeng kejongi, bat siya kanika pulpit kejongi, papinyalam ya ka GSeng, bat ban sami ke hubo naktiyan kejong blay. I pastor iwan rengkat bat ihmen jongi, i temen besan SRL Gado, iba naka balang kudeng temai, temen besan jong balang kudeng temai, iba don rengkat bat ni kapor, ngipidang sobhay pi, ti kidon rukiwe bahayeng rei kia, haban late pait kidon giba pangbesitom te lese de kiwan shibet tingil apa yang subhayaki kini gibala don bentang ipediang yaki syakajing syakri ya ublay kurku yang ilang baro ublain kurku ya piru pastor Reverend PRL Gado. Kublai sibon Reverend Landan SIM ko pangi kor EGE nakapos kapor nakamatan kicing kren pediang kejong pi yanga perjani men jonga mat kublai sibon nakapanta jong pi kapalang paro kuwei nakapanta ni program ke kerpang ke bapila khots ngo phayanga bansam ke kupon ke kitin kejong blai hakajing rakhe ya ke environment Sunday hanus nem arjar Arpusan menta kasiterik jong benai juan ngas ngau kemen bandon ni kepor rengkat barpi namar kade kepor ni kasien ke banengkong yang kumusyakari barit jong blai bandar rengkat barpi hani kapalang bat kumjuban wanrung ni kijing bakentang jong trai ban ngas ngau kemen ban yu pi nado ki i pastor in charge jong kapalang kita besan barok jong kapalang kirang ba balang ya pi kilong kumi kilong pa kisamla ban ngasim ya ke kabu ban ai kuplay ya pi barok ha kerteng ke bat kyang tam jong trai baru na pan em jengi u Yesus Kristus ka ktien ke jong blai ka khot jingi jing shakri belai kumne to yakan urs ngau tenat yau trai pi ka perthei bara to rung shaka kerdop jong u bat ka jing aingu bat shaka plau ka ying jong u da ka jing yaro to aingu yu bat to kerku ya ka kerteng jong u tagin duai au blai ukpa jongi ubah peneng di aingu ime hakani kan no pais ngi nama kani kapor ka kentang kapor ka kodor blai banjo treban shekri ime hani ka balang ne hamau ro hakajing rakhe ka environment Sunday hakani ka jingeseng terbhami ingi kumbang ilong baringi tip pada blai medon ka jing ie jingi pada teraga jingi senai jo meru kane bom jukut nakabada jongi. Pat kumta terangi kerpad meto isnai kerkuyingi. Isnai ingi abre habangi don ke jingi bakentang ke jong me. Nama teraga jing don jongi hang de. Kan ya long jing kawai ba ka bakrau. Hasilan ter jong ke jing jongi. Kaban kersoy nu nang ne ke kalimat ke bamenta. Pada bulai ngi depan kentang ni ke jing syekri. Tang ha kerteng ke jong mehi. Daga jinge men kerku yingi iway by way. Men kerku trai program baru pengin pendap ro. Nam taga buram bojong me. Pediang ko pajing duai. Map ki pop baru. Nabaga kerteng ke jong Jisu bau trai. Gidam ki kerpat kine menta padahal kerta. Amen. Ka program ka jiri pandai ka seng kalong kumne
Telah yo kum tu ya kajing khot sya kajing mane belai dak ba pule ka sam ka basispa bat kum jo ka de khot ka banengkong bat ka basau na tangin yo ya kajing ruai lang nambar sispa khat kendai kapan bod kajing pule ka tin ka jong belai ba kajing duai na unong kren na ta kajing pendep ki kam jong ka balang na ka balang yin yo sagoi kajing ruai ka nambar arspa kendai puar nang ta ngin poi sya ka jingkren ka slok kalor ni kasi ka kerpang environment sonde ka jingruai ka khaddo ngin ruai ka jingruai ka rus pa lai pun yo bar ka jingker ku penwai dengan sakarpat yaitu pesan PS Nayor Karnayor isngopa ban sim ya ka benta ka jadi pa ka jing penwai tegin ya so lang banyak ruai penong ruai semen sim nak nambar jing ruai ke basis pa khat kendai kan nambar jing ruai ke basis pa khat kendai kol air beneng ya mentabe bagas ngi kan sano namar ka kerteng jong mete men sim jing syait ngin yo jing ruai ke basis pa khat kendai kasihkan sano damar ka kerteng jong mite en sim jing sha in yo abor boneng bam ju sha jom ben pau ya bayan gajor kasnam you real blind of jing jod ban saham anong bento en kabalang apo deng jong isyong tunang ya lambangin ya nang nong bejing koi ban long Kidon katu kene teliki benta nak ketien ke jong play kabangan penpule nak peta jingi baro ani kepor shwa pingin le shi jing duai kabanang kong nak kitab Genesis kelonong kabanang kong kedekot kaba arpunyo arpupra bat arpunyo bat arpupra Kum ta ublay ulat hau ya ubriu hakadur jong uhi. Hakadur ublay ken ulat hau ya u shenrang bat kentai ulat hau yaki. Ublay ulat kerkuro yaki. Baru ublay ulat ong haki. To danang ka. Bat to danang roy. Bat to da pendap ya ke kendau. Bat to da pendem ngon ya ka. Bat to sensyar, halor ki dokha ka duriau, bat halor ki simbeneng, bat halor ki kenjaba im baro, bapar halor ka kendau. Kelenong ka baar ka dekot ka pa katsan, bat utrai u bau play ula syem yau tau brio, bat ula bu yau hakak per eden, ya kaban tray bat ban sumar yakah jingruai sam number ke basis pa sau ke dekat ke ba arpusau arpusan arpun riu atrai katno ke ba bun sertap ke long ki kam jongme haka jing start mela penlong yaki baro ka khendau ka dap daki spa jongme hang tai ka duriau ke ba krau bat ke bayar
hagabat don ki kenja papar bamla nyosyo kimrat kibaret bad bakrau hang ta ki ya ki leng hang ta udon ulebiathan yauba melathau banle kai haka to blen kar kho ju pole tin ge jo ori kapor induai au blai ukpa jangi ubahabneng i aingu i me ablai hagane ga no phaisngi nama mela shas ngau phangi kumi khun bala suspa gi jong me ban don menta troi ba han ga jing slok lang pon gi jing ba kentang ga jong me atronya aingu i me nama me pen yo hangi ya ga man sim bhaga ka kentang ga jong me ablai man sim jangi ka ngau tenat ka ngau bang ban syong hawa terangi don hang ne ban sekri me dak jing ngau bang ngau tiang namara terangi tiap mangi don hat troy hasenda hakik jat je me troy bhahan ke klip mat ada bleni ke pori ke pat me to isne ban ker khu yingi wei pai wei nambala mas ngau tu ablai ya ke jaga benta jong ji jing haslan ke kendau hajin sekri jing ya me ablai ba ke je dai ke jong iro badine ke mariang ke saudong saukon Beran saudong jangi. At kerpang ablay ki duwa ni kapor. Kerkuing ka tropa bahaba ngira kinig environment sonde. Pansyaji mo ji berkajing ablay ni ka klipmat. Kinang ilaban skoto. Yaki benta jangi way pay bim kinong syong snong aslan ka pertay. Pagkit kot jang kapalang ka jombe. Yaki benta ki depan le ablay. Ban penbahan ka mariang ka bangi imngi syong isa. Ban penyoha ka ablay. Yang jilong itenat ke jongka, yang jing sma iubi ke jongka, baik ke jing jai baik jai renti jongka ke por baroh. Kenapa belai lang bagai cerita ke environment sonde mata kesni, kan lo ke jinggerku nak betul jingi way by way. Ngidua terus nak betul balang ni ham mau roh. Nadui pastor in charge, kita besan kirang balang bid kot jongka baroh. Teranang kerku nang pensai bor. Kinala panayay ay tila ko jong ko man sekri me. Hage por baro jong ko em ko jongki. Pediang ko pa jing duwai. Map ki pop baro ki persusi ka man ko jong me. Nabaga kerte ung jisu bau try. Ni deme kerpat ki nemen ta pathala kerta. Amen. Hakani kapor ngaso ban kerpat ki oshes ban lum ki jiango ban hadin belum jiango ngaso ban pentip shaping don hapeng jongi ya i temsan SRL kado ibrong men jo i pastor nongkren Reverend PRL kado na kerpat ya i ba insabu jing duai ba pen kentang ya ki jiango Don't why. Ya aingu ya me sachisin pat au ble bok pa jing upah neng. Ubalaya lam ngi kenrat bandon pot ke yeng apa kentang jome ban yero ban pen kraw ke kerteng ke im ke kerteng ke badon bor ke jome namar melong chau pada hok ban yo ke jinyero leng ba jongi kum ki ban bra thau kerpang ko trai ban ke pongi da aingu ru me namar ke jingker khu ye ke ban mel ker khu ker hai ka ji im man ka sni ke jongi melap sa melap pejia mela pendap ke jinon kam ki babon ke ji im ka do jongi ban menta trai lemba ke jingker khu ya ke ban mel ker khu ngi atrai ngi persang rukum ta ban no sen ka pala jing aingu nam ta ki kam ki babon jong ka balang jo me hang ne te swan ma ka ta able ba ka balang jo me kam pendon kam ki hang nu atrai pen ke tang khu ki able bagela balong kum ta ki te ke jing ai ke bla balong ki jingker khu nam ta ki babon ki kam ha ka bakum ka balang kade ban pentrai kam ker khu su able nam ta ki ti jongi baro ki balano sen ka kam la peling ke jing le ke jing kerdo ke babun jai ko trai hari pen ban gamen sim ku jing able ka long ka gamen sim ka ba kloy ba yai kloy ban ai se ka kam ko jome able to sngew yin klimat pa ka po rang sa jone ke jing sakring ai ti me ha ka kerte un chi su dwai amen. Teman-teman ingin pos ke bentar berkata kalong ingin ya ban sengap bersyukur ya ka jingkren ke jitu kana jing selok halor ne ka phang ka ba ka assembly ka labu berkata kalong
Jadi bad ke environment namar mentakas ngi rakhe ya environment sonde. Teswa bin pos ne ke bentang ni ruai ke nambajing ruai ke pa ars pa kendai poar. Ars pa kendai poar. Haba trai ki kam jong be nga perkhat. Katno ngadap da jing lengo bakrau. Ngai ki klur ngasngau jing riu uperthat. Keleng saudong kabor jong me kapau. Mensim jonga toyaro yau trai. Melong bakrau. Mensim jonga toyaro yau trai. Melong bakrau. Jing ruai ke pa ars pa kendai poar. Atrai ikam jong minga berkan kanu ngadam la jingling obakrau ngai ki klor ngasngau jing riu bertan geleng saudong Borjong mi kapau Bensim jonga tu ya roya utrai Melong bakrau Bensim jonga tu ya roya utrai Melong bakrau Abang ayai Ling baki lau ba lau san Gas ngau jing pa Ngau tiang ki sim huding Nak liarulong Ngai ki teki matan Gas ngau ruki Ding belir basusing Bensim jonga Tu ya roya utrai Melong bakrau Bensim jonga tu ya roya utrai Melong bakrau Haba ublay Lukonum bennud banpa Gani ban shem Panglun ngam lamenta Yakading na Jingkin ka jonga uba Usya uyam Ban pelat paryanga Bensim jonga Tu ya roya utrai Melong bakrau Bensim jonga Tu ya roya utrai Melong bakrau Anda utrai Unwan hap deng jing risa Ban le chayi Nang niya nga unsyao Ya ukangu Kaya rokan ya sawa Ngan penbenaru Bublay ulong bakrau Bensim jonga
Do ya ro ya utrai me long ba crow me long ba crow ben sim jong a do ya ro ya utrai me long ba crow me long ba crow. Dahon ni kapor sa yesin pat. Ngan penpau kajing sengau buram. Kajing sengau ngu yapi kabalang Presiden Mauro. Natan ke program bila penyo hanga kumusyakri ubariat ujung belai. Kam tam hakum ke sengi kabak kerpang. Bakajing long kerpang ni ke sengi kapan ketakli yang namar bangam kan kenu specialization hakade hakjede bar ke environment lese hang ne ke labandon ki bala dep specialist ye bag environment dan ye bala pidon hang ne ki don kum kita pin salong ke jingker khu ye ka balang pin long ke jingker khu ya ke imlang ka salang hi barokuwei manya tho ye pi ke jing shishan ba nado ba ngadang rit ngatip sepang kesnong Mauro bar kepong nang yerit hakika kejing sngau tho jongi pika snong Mauro kam don kenu kan nam ke kerpang kadon hakakan nam tangkan nam penting kena pi kasnong Mauro kadon hakatangkan nam penting kena namar lakalong hayeng ye kamle kurmar kami lek klek bit heying email ang yai pa wat polis no la sai lek bu Mauro no ila bakla klik ni kon syak school puleru na lek kulmar lek turmur kinong hikai kala ong in pa polis no la sai lek bu no so Mauro imat la bakla klik pi yunut syuk ban lek kulmar Nusnut syuk ban lek kenu ke kam kapan long turmur hakamat kimi kikpa ha school namar ya ting ye polis ting ya ke Mauro namar balai takapor ngias ngau sirkai kata karkom ka genya tho sethi ba pin lesh Mauro ki ong ki bi sudah ha Mauro takapor minang ngerit ngiange je kata nyimtip ba kata kaca khasa jong kita ke berna ilong tang ki bentai barit tenrei ngakwa ban ong hini kapor kata kajing tip jengi ya kasnong Mauro kapor binang rit pleng ndai lakat ba nang san kamdei kajing shisha kade tang kabut penting kena kaba kimi kipal ni kino hekai sikiti ki thain jengi pendon kambakala ka kerteng jong Mauro te hari kapor ke para bangi bi I pastor sim ilapan itu yang habanda biang ngalas ngohon yang japan itu ujung i kebatang gawai kebai ong yang ngalalong upastor balakam rangba pika de gijin sisa namar kum balakam rangba I pastor lendan sim ngaruk kumta namar latung propastor i hauju usnem Tung propostor nya hauju snem ngatrak ordination ru ngamtiap I pastor sim yo ordination snem bakan no matung propostor nya snem arhajar ar barjanga lo ordenyo snem arhajar san ngamtiap ordination yo shwa mano yo shwa mangam yo shwa pastor sim tenrei kakajing rung juga bisa ke ministry kalong hauju snem bana kata kada baro arngot nyelaya kam yarang ba hakaji de bakajing rong jing sya ka ministry kejong trale sya ka jing sekri ya ka kam kejong trai kom ki pastor tekasngi kerpang kamangira khemanta kade ka environment Sunday Barka sorkar pat ka don ka environment day. Ni ka imlang kasalang ki don haki ka environment day. Rekat kumba ka pau na ka ka bala jule baro askat tu ka kumbang la pan i ke kena school ke kena college apa kira ki environment day.
tang we ki le ba kata kalong thong ding ngapat je I baran kena college kena school lagi thang ke jengi ke balai tam tang we balol plastik hapon ala tang ka thong ding singi sewa sithi ke dang khambun ki ding ngi sam do kam than man le thong ding te re ngampat je I bakin don ble khar hanala ka bahajan school ya ibitor plastik nenda ka jlaya ka jri plastik ka ba song tiar tang ka thong ding kata rejing skau tho pai ba hani gisngi ba ka ha environment de ka program ba khamat du kalong thong ding tengah dokumen ba hang ne pitang sima menamenta ba ka program bu jopi ba kham kerpang henre ha ka ji dei bat ka balang ka jongi ha bangira ke yak environment sonde ni don bat ka nongrim ban bu om da ka thiem ane om da ka phang pedeng ka bangin bu nama ka sarkar ka bu plastic pollution ka sarkar ka bu niki pat ki jing bu jaka ki snem balale no tan re ngi hak balang Kristen ngim shimbu namar ngi don ya ka kot ka ba kentang ka jong blai ka ba kren ru sapang ka environment but ngan pule khmat jingi ni ka pedeng jingi ka por naga kitab Genesis kalonong ka baar ka record ka ba khatsan ka pule mentan rupa sedang but kene kan long kan nongrim jong jing selok ha jere ba jing rakhe yak environment sonde mate ka sngi Genesis kalonong ka baar ka record ka ba khatsan but utrai ubau blai ula shiem ya utau priu Bat ula bu yau hakak per eden yaga bantrei bat ban sumar yaka bat ban sumar yaka tigikan mau hakapor ka bau blai uthau yaka perthai kajing batai haka Bible kaya per baklabak nagai ka bala batai da kasans nagai bala batai da kasans kaya per baklabak nakjing batai jong ka Bible ka batai ngi bau blai ula thau yaki eke baro aslan kendo lakalong hang thaya sahi peneng lakalong hang ne hakendo u blai ula thau yaki baro berkasan spot ka batai ba ki eke balong ne ka perthai pi ke long ha ka proses ka bajrong kimi ha ka juga por Kimi wan mi yang kepercayai lembaga proses kebajrong kaba kendiat pa kendiat barka sans ke batai ini baya ke universe baru kuai am shamla thau do play rei lai nget bagane ke universe jongi kami natapi ki angka big bang theory dena ma kata kadau ba ki Bible scholar ki khot ya ka science barka technology Yaka sans ki khot yaka kamai kajimu berkat berkat teknologi ki khot yaka hen ka sans ka deganong berkat but kajing start teknologi ni kisngi kadang buka kti ka batrai kene ka khot hane ka ong yaka bantrai basumar yaka ka Bible ka long mahakahi ka main haji berkat environment kajing thau jong pertai berkat Bible kalong hi kakti haji de berkat environment ki imat namar ba babon ke bro kim shim langit bau de play ubara thau ya kan ke universe ke ni ya ki eke baro hani ke pertai nak ta dau kim nyokor ke bau play ula thau ye kan mau kan ne du ne kala nong ba nang kong habau play ula thau kau wei ke jaga jika bentaharin kau wei pat ublay shambabe dep kau wei keskim shambabe ngabakalahang tai ublay man kapor kau pendep kau wei pa kau wei ke bentah hakin riu tali kisngi ublay yo I uang bakalong kababa ublay yo I uang bakalong kababa bagata kasi yo I kujung blay bakalong kababa kalalong dasi syakumta Rega para bagi hatu kata kajiyo iga jong play ya ke environment
hak ki por ki ba sedang jong ka perthai kani ka dur ka dar jong ne ka environment kadang ne em kumju how boleh ye hani ki sngi ya ka environment u boleh udang la ne em manong hakmi ki akan long ka ba ngathrai ngi ya skoto ya ka jingmot jong ka jong ka tin environment ngan supan sngau kendiat hang ne ngala tho kum ne la ban batai ba ke environment ka de ka som total ne ka jing lumlang ka jing khain lang ya baro ka jing thau ka ba em bat bom don jing em bat ka bot jing tha jong ki ya ka jing em jong ki breu environment ka mun namar kata kadau ye ki ke baro ki badon saudong jongi Habang ia keringi ia perkara Jepang ini ke environment ini ke mariang kebangi im ni song isa. Ia perkara Jepang jongka ni iya ka ni lah kalong hakanu kanu kedur ni lapan iya ka. Reken mau bari environment ke bau belai ubu ini. Kebakan top nado kita isa sun beneng. Kebakan top hadu kini ke bentai ke mangi don hani ke pertai. Ki lom ki wa ki ding ki sit ki jing thao ki ba em ki jing thao bom don jing em fi ki ne ki don la ka banta kum ki ka kum ki khot jong ha ne ke environment ki don ka banta ka ba khrau ban le ya ka ba bhatam na ka banta jong i kum ki nong song snong ha ne ke perthai tengin pe ya ki kam jong ne environment ke ka kam jong environment ha ka ji em jong priu shimet ha ka ji em jong em lang ka salang ha ka perthai baro ko wei Kakam ke mana kong juga kalong ban penbiang ya kijing don kam ha kajing em kajong preo ban penbiang ya kijing don kam ha kajing em kajong preo rek environment ka penbiang ya kata nang to kabar kalong ba ke environment ka penne pensa ya kajing em jong preo ka environment ka penne ka pensa ka penbiang ya ka jing em jong ki priu namar ka sans ka hikai ni da kam don ka sngi ubudun melaban em namar ka environment ka don ka sngi don ka kendau don ka bat ki wei ki barang ka jinan kam ha ka jing em ka jong priu Bana kata kata ke environment ka don ka kam ka ba krau pha ba kata kalong ban penbiang ban penne pensa ya ka jing em ke jong prio hane ka perthai bat sa ka we ka kam jong environment kalong ban ai hau prio ya ka dor jong ka jing em ka ba pha ya ka dor jong ka jing em ka ba pha But hanik environment, ki kon benriu, ki enjoy, ki let's go pa, ya kajing iternat jangan ke mariang saudong jangi, iternat jeng ke mariang, kam tam di dalam kasih jain tiap iye jangi, ki banabar, namar ba kadon kene kajing let jeng ke environment, kapan yo hangi ya ke quality of life, kapan yo hangi ya kata. Kibana bara baki wan shani, kibana bara baki wan shani. Ki etnat, ya kajing long jeng environment jengi. Ki pech shaki lom, ki etnat. Ki pech shaki wa, ki etnat. Ki pech shaki ki badan hane ka mariang jengi. Ya baro ki etnat lot jaga. Nakata kadau ngaju ilongo namangi padan sithi. Kiran pun pa ki jaga jengok kai. Ngalengok bangi kita isnong sithi don kisngi ke porslap ke bangi kita isnong tang ban mi habaranda yung la salian namar baka dom kasun beneng namar baka sniu than kene ke beneng ke jelong kasun beneng hanrei pin pek jing nong jengok kai perthai la kalong daki bach daki skuti daki boss daki kalinit ki jongki kini amdan lo, amdan slap, amdan pre, amdan eryong eryet. Ki wantur sikit kita hang jengi, ki wantur sini ka jela jengi. Namar ki i yang environment.
kepada kampa sibun sya banyak ke jongki yang yo environment kepada kampa sibun sya banyak ke jongki rehangi pat ke badon ke basong ke balasa lepa hang ni ni samba kene environment ke bangingi don kene kambiang syu dan namar ba kambiang syu kene environment ke bangingi im lakalong hang ni lakalong keleng saudong jong ke pertai kaya ka mi nakajing yo jeng ka bun ya kene kajing membiang jeng environment ka don environmental crisis ha ka leng saudong jeng ka perthai kiriu start kia keren sapang ka eco justice ka hak jeng na ka ecology ke badan hane ka mariang hane ka perthai eco justice kia keren Bapa pai saka niam mo jangi kimbanan kam da eco justice kimbanan kam da eco theology ban berkhat chapang ka ecology namar ba ka ecological justice kam don ke ka bajia kalong ka one ka ecological crisis kabala long da yisha ka jing penjat ini kam mariang kabala long da yisha ka jing yu rot ya ka hok jing ki wepat ya jing thao ne ka perthai amdon banyak kor jikwi pat kipara jing thau ba im hanik im lang ka sa lang ka jongi la penjat ha jing long sirkai ka krau kata ini ka environment ka bang ngi im ngi song isa perkat ping ne hanong ba shalong man ka por ngi ju man ka snem kham tam ha ke por slap ju ya ka ba ji ha shalong bakata kalong kajing per kulmar jangki plastik hawa umkra kajing per jangki plastik hawa umkra bagajing jabo jangki plastik ke babun haki saudong sokun jangodong ba shalong pada pedeng jangodong ba shalong nata pin pasi jawai kalong hakajo kador pin pai singi siti ki tangwar sekendong jangai na sorba pin lap satangi bitor kepada senada ke jeri pin lap satangi jeri basong bam hai ke surok hai ke lentia hai ke jongi kane jepan jabo ya kene ke environment ke jongi kan mau haba ke plastik ki kenrai ke plastik ni bread pathar ki kat sabalap basam kan mau ke pan snew ya ke kendau Kalau bagi persnu yang kendau, lada thangro ye ki, kene ka tedam ke bami ne ka plastik, ki pan mi ye ta ka leher jabo, ke papan ra, yang jing pang kanser, la kalong ha obriu, la kalong ha kimrat. Ngampat dapat benia bhala ngambakla, menta ka sngi kene ka sngi bas dang ban plastik ndai. Menta ka sngi kene ka sarkar kala sedang ban no ye ka plastik. Tabaka sarkar kala sedang ban ye ka plastik menta ka sngi. Sapet bah kinong mi kmat jing sekretariat apa gesei kuai na pala gesei song da kaslan song da plastik sapet bah song da kaslan song da plastik nang kong pet kinong mi kmat ki jongi ya ba sim ya karai ban pendu ya ke plastik nisko komen ba kidang don kat tu kanengot fisik itu ki thain jongi ki trai snong ki bread pathari ki plastik bread pathar ke plastik sedikit hang ke jongi. Tingis kau komen badon katu kanengut. Napa dengi khar, napa dengi khasi, ki senteng ke jongi mo. Napa dengi khar, napa dengi khasi, kiba positi ki senteng. Kiba yat daka kejat dan tersurok. Kiba wan lum ye kiba lor plastik. Kiba wan tam itu ki bitor kiat. Kibalong kibaban ra ikine amman pen khuy ya kasurok kiban ra ikine kiban lum ikine ban pelang ban le pha iki ban yo bakin yo ya recycle ban pen yo pat iki we pat kimar ha ka imlang kasalang mereka jingle jongki kalong kendet ka jing mentoi nawa jing khoj jing suba jong ke environment ke jogi Ladon uway uprio umagerteng Norman C. Habel
badai utilajen na pori Australia habau pek sapang kajing batai sapang ka Bible nana ka kitab Genesis kalau nong ba nangkong bar kitab Genesis kalau nong ba ar uni romansi habel yak interpretation ka ba songper hakajide be ki artal ligi benta namar ka benta ka ba nangkong la ai bor yau briu baun sensar yaki ke baro un pendem ngon yaki badu blay briu exploit yaki ke baro non living but living ke baro haneka imlang ka salan ka jogi uni habel ukam pelek jimut chane ke benta ka baar ka bau blay uong how abel ban trei ban sumar yaka Bantrei ban sumar ka. Ikan mau habau belai ulabu yau Adam. Belai ulabu yau Adam ke pereden. Ubu yau. Hata ke per. Kaba biang lut nadong syadong. Kaba biang lut nadong syadong. But Adam habau don nane ke per. Ka kamram juga long amban exploit. Yaki wepat pernah pon ke per. Nega Genesis kalau nong baar kot kebas katsan ngomba untrei ba un sumar untrei un sumar ya ka tikan mau mata ka dawi para bengi ya don kebas ngotu bakla ya ka ke ba tho hane kala nong ba nengkong ba briun pendem ngon ya ke baru ang kendau un pendem ngon ya ki un le ke bau mon ya ki ki wa le kat ba mon ya ki lom le kat ba mon ya kena kemariang nyelaban lekat pamon reka tinujung belai kamsa ini bangin lek kumta reka tinujung belai ka khot ini kombau belai la bu ya kena kamram hau Adam baun trei baun sumar ya ka per kamur belai khot yang ayapi bangin trei nyin sumar ya kena ka environment ka bangingi don hani kesingi ka menta pibu belai habau tau ya kena ka perthai Ecclesiastes kalau nong balai kat bakat away, uthok kumne, wong ula pelong itenat, yaki baro halaka ayam, ru ula bu yaka perthai, haka dot nut jongki, ubele ula pelong itenat, yaki baro, mentapin hiar sedikit tangwar ke jogi, mansua kini kira orang ba, kau jumpa kita tangwar jogi, pin I jauh dut, ban pek yaka jengir ben jogi kelau. Kini jauh dut pan pet ya kajing koi clear jengki wadut jengki wa ke bakam he kin hiar mentah pini ke babon gitu ki lom ke tenat ke bala tap daga klau karben ke barben ke babon kim don show ke babon kim don show lese tela judi ye ki om ke basnyam ke ba mi na ki ne ki jaka mentah ngi ke basong ke badon ki tolong om ha ni ki jaka ha ka polior ka ka ba poi haying satang pin ai sini kala long di kala long kum kasadut ka ka ba poi haying kala long kum kasadut baca kana le daki katu kanengot da ka imlang kasalang barokwe daki katu kanengot padon naki kajing kwa kajing rahas pa kim kheng ki penjot ke kamariang baba ki penjot ke kamariang ka ta kala yang iki nong song sedang Kakta kalah yang tinong song sedang. Umat makan hi sisin wang kumne. Wang kaperthai kalabiang yak jinon kam jong brio. Kaperthai kalabiang yak jinon kam jong brio. Hendrai kampat biang yak jin kwarha jong brio. Re kampat biang yak jin kwarha jong brio. Tiabangi yak pech shaka tin Hebrew. Haba ublei ulabu yau Adam haneka keper. Ublei ka Bible Hebrew kapanan kam daga ketin Shamar. Kapanan kam daga ketin Shamar nakabanta Adam. Bagani ketin Shamar kathau ban up ban sumar ban penne persa. Kini ketin hani boong ya kaban trei ban sumar ya ka. Lapan yang dengan ketin Shamar haga Hebrew. Kabamut
ban sumar, ban up, ban penek pensah, jangan ke environment ke joy. Kaya kamram jengi ke ni kisgi ko para bangai biej. Hamang keren sepang ke environment ke bangi kak takjur kena ke jing jabok jangka ke jing jakli jangka hani kisgi. Kaya bangin perkat bangin leker pang mangi haka imlang kesalang man penbhat saya sinpat man penek pensah ya ke jing bha jangka ke environment ke joy. Man penek pensah. Thì cầm đòn chừng một thân man pelong tang ye ki program ki awareness program. Cầm đòn chừng một thân tang man pelong ki awareness program lan ye pelong man gas ngiru. Ladana yeng ni klet ban pentrekam. Ni klet ban skauto. Ya ka kamram ngo jongi bangilong ki caretaker na benta ke environment. Ubrei ulah shani hangi bangin long ki caretaker ki nang sumar ya kena ka mariang ka environment ka bangi im ni syok ni sa. Ladu nayeng ni kret je ka kamram jangi. Ken mau ka bangin don hak average program kam don jing mentoy. Lada ka kami ukpa ki balai awareness program man gasngi lada poi hayeng nado na yau tit do sikilo do kha sikilo chor sikilo pi lai pitit sanjai san plastik la mim dai. Sanjai ki jaki jingkhet san plastik lami. Naka kami na ukpa na la poi siyeng jaki ta ki plastik ki bread pathar ki kalolong ka jeng jabo. Lala ki la thang ye ki ka permi pakal air ka basniyo. Ka permi kal air ka basniyo. Lada arsin sito yo pilesyo. San plastik pira man kasngi kamot arsngi shipho plastik pipen poi siyeng. Si poteli ki plastik pipen poi siyeng. Kamot katba haka shibnai pinang panbun ki plastik hayeng. Lada pimthang kamot pratikena pi bread, shano pi bread. Shano plate bo itu ki plastik. Shano plate bo iki. Kan mau makata daw ni don ka kamram. Ban hikai nang kong yala di hayeng hasan. Ban lekut. Ban sumari ke environment, naduk environment kabar haka jingka sem ko jongi. Ngen ken mau ban hikai haki khon ki kti ko jongi. Ban hikai haki khon ki kti ko jongi. Ngam tip sini sor kai ki jingi i jong pi. Nga haba ngayai keleng sekti snong jongi. Ti kaba khambun ki plastik kapadeng snong ki dai ki plastik potato crackers. Plastik jengki lace. Plastik jodi ki jingbam khuti amti jengki khna. Dagela bom le thet na dukan da lut halanti bread halanti. Dustbin man ki kendong kasor labu da kasnong. Dan ki plat dustbin ru ki balabu da kabalang. Don baking kor ba yo kor ki dustbin. Bread pathar hai ki lanti ki sengkin. Kan mon makata ka daw mangi ki balasan. Ni dai ban don haki yingki sem jangi ya ka awareness program ka bangin perkhat nang kong yala de bar ka bangin hikai ru yaki khon jangi haki por baro bakin long kita ki khna kin long kita ki samla ki bale khoj haka ji mjong ki por baro ken mau blai habawla thau yangi blai habawla thau yangi utep banbu ya ka jaka yangi balai namar kala don lepa ka perthai ki ke paro kala biang lot napta jiran kam ni brio kumba ong mat makan hi ka perthai kala biang jiran kam jong brio baru blai hadin baulo yo i bala biang lot jiran kam jong brio baro hane ka perthai lalu ku di om kala don ku abam ko bam so la don ku ya kanu ubrio ula don lepa hane ka perthai par hadin bau blai ulah tahu ye ke baro. Kak tin ngejong blai. Kapan kan mau ni? Bau blai ulah ong tongin ya tahu ya ubrio. Hakadur daga jing stream bujong ihi. Tongin ya tahu ya ubrio hakadur daga jing stream jong ihi. Baru blai ulah lesi syakum ta. Hadin mulde ban tahu ulah bu ya na ubrio haneka per ka kerpang. Maka tak daw kan mau bakarta jong ubrio. Karta ka jong ubrio. Kawan hadin ya jing tahu baru ane ka pertai.
karta ka jung priu ka ba wan long ka ba wan sini ka perthai ka ba bleu thau yu pi ka de ka perthi ki de ke baro ki de ke maki ki ba long shwa yo priu ken mau ma kata ka dau bangi ka man ta hani ka perthai habangi pech ba ka imlang ka salang kaya keren sepang ka eco justice ban pen yo ya ka hok ha ka jing thau ba im ji thau bom im hani ka perthai kan mau bangidan ka kambenta ka bakrao ban pen yo ya ka justice ha ka imlang ka salang ha ka environment ka bangi im ka ba ima man ta thim jing da perkhat than sepang ke ke ba ngi ngaba nga perkhat sepang kan ka imlang ka salang ka bangi don ngalengo namale ngalengo pi ki juti ke ba ki adi hayo labu stal jelis tapok ki jakabuk batap na kiyit i kumba shifting ya raus kan ya ka juti i kumba ki nong di dukan ki nong di juti ki shifting ya raus kan ya ka juti repek sa nong di jur hangno ki ya di jur hafut kababun ki di hafut pat ndai kaban bama sentur kaban rong hapo di hamadan kaban kado kaban dai ban rong sentur rong sekapo kaban long jingger kui kamer kejongi ya di hamadan krem da tapha ndraya ki cuti kebangin phong hakjat ban yu hagakti ban yu hagalanti ya kata ya tap khop ya rauskan kema kata kadau ijing bakla ibarit haji dai jongi bar environment kanwan ra hangi ya kajing ma ka bakrao kanwan ra hangi ya kajing ma ka bakrao karon ko we ki tu khana ka ba ka por bai ni khun jangai iban ang kong nang khamrit ngapan pulei ka we ka got wa ta ka got la tho cha phang ka chip ku movement ka chip ku movement ha ka ba ki bor sarkar ki don ka project ka ban le bat ki yo ya ta ka jaka ka ba don ki dingba dingsan ki ba ki try snong ki nyo kor nyo brom ki dingba dingsan ki ba nadu hunda in thai ka sarkar kong badan kam ta ka jaka ban pengat lut baro ita giding ban pengat lut baro ita giding ki bala slam pai bat ki ro sarkar ki yawan ban pen khlem ita giding kinong song snong ki le kum do ki long song snong ki pen long ka jing yaki haba ki pen long ya ka jing yaki ki ka raj ki ka long man la away pa away ki lek ban yeng hatrai jong kita giding ban kedop kita giding ban kedop kita giding kenang mati ki machine sarkar kin me yo ban ot pelengkon ban kelon kita giding bat je kata ka movement ki jong ki ong ka chip ko movement fi hadu kata kita ki perlu ki nyokor yang ka mariang namar ki skotu bane ka mariang kalong ka shibanta jong ka jingker khu ha ka jim bo chongki bat kan ka mariang ka ai haki i ka ba bon ki jing man to ha ka jim bo chongki tiken mau tu snam bad jer ka tsunami ngai yo i ya ka jing interview yo we utai ubreu badan po achin hatu del reo achin habala interview yo uang shwa ban poi kat tsunami ngila ong lepai ni kinong wan sangkai baro petno nama kadang kajingma na dureo petno baro nang ne nama kan sadon kajingma han harut dureo uta unong kelijing keli breu jang ka press wang kumno pitep bagas sadon kajingma wang ngingi pek nagisla snapkor ngingi pek nagisla snapkor ngipek nuksa ngipek yakidak hakabakan wan ujumai dureo ndre kinigi brio kawan sangkai hang kim ngai kai kabangingi ong nakata kadau kiyap daki hajar daki lagngot hakapor jangkat tsunami ken mau bara bengi biich ken ka mariang ki saudong saukun ke jongi ken environment kabangingi don ka don shibon ba ban contribute ban ai hangi ya kinon kam ya kajim bo jongi Rekan mau lagi penjat je kah? Lagi penjat je kah? Pi kata kerja penjat jingi ya kan man ya kan kemariang. Kemariang kalak ban yait no. Rek haba kemariang kan yait no.
kan mau ban kam jenjar de mangam api ki ban kam jenjar de mangam api pi ki thaing jeng isi ka shnong ka bangasa ka shnong talang kare begin ki shnong ki papahu umba menta hakapol yor ki brio ki babon ki hap thit ki hap thit je ka kan ni hap phalau ying man ki phalau ying ka kan ni hap phalau ying re hap thit sanspa shitangki ki ba pali ki baduk shano ki layo pisa ban le thit sanspa shitangki kan mau kawan ra kaji yak imlang kasalang langim susiar langim sumar yak environment ke bangingi don pila ka namar bakap jai mama ki penriwa ka pertai kim sumar ke environment kim sumar ke baro ke badana ne ka pertai ki kam bu jing matang ye ke PI hani kam hakane ka mariam he ka bu jing ma wachata sha sunro mentagi keren sepang global warming ka global warming kajian amar ba ubriu upanjat ya kamariang ubriu upanjat ya kamariang nama kata daw mentaga global warming kanang gawe naki pang bali keren sekali saudong nya ka pertai barkai ke bajia kalong bakat ba ubriu unang panjat ni yang environment kata ublai unang penjia yaki kiba kham khla hanek imlang ka salang ka jingi hanek ka pertai baro kuwe katba ke environment kanang ring temen kan environment kanang jot kata kiji kanang wan ban telap ya ka im ka jong preo karon kuwe kalong kumi kabarus pa ba balkan kalong kumi ka don ki khon sen rang laingut ka kun kan tem kuwe ki bom ju tre ban kata ki bom ju tre ban le ARM Henry dan kam pisah kalau baik na pala juga kami dan kam sipau tengka na pala kami dan kam sispa tengka se na pala kami ka kami bapali ki khon te haba ki pan ka asyai pat ka pisah juga kami kanang lut ka kami kanang kalanang ring temen Habagi kun ipan pisah ka kami ka ong don pisah syu. Habagi kami ka ong don pisah syu. Ukun senrang ka kun kentai. Ki klok da kabor na pela jeng ka kami. Ki klok da kabor na pela jeng ka kami. Hadu ba ka pela pisah jeng ka kami jeng ki ka thali sitengkan narum don syu. Habagi ka pela tengka jeng ka kami ka thali. Ya syatkan baru sih. Ya syatkan baru sih. Ka kemir jong kiru kara ringsti nama bemdon pisasyo ban penankam. Ki konro kira sedang ban ringsti nama bemdon pisasyo ban tiet. Fi hal ki kun ki simkat bamon naga kami. Kawan rajing amtang ya kami. Kawan rajing ya kiru. Kan mau ka imlang kasalang kawangi don mentah. Kisim kat bamon kas pak mariang kat bamon kisim kiasai kilam perkat bagan sapoi kapor ba kaneka kemi kejagi kan sat terkhong barkan long kejagi yang ni pi ni ka mariang kasih ong ka mei mariang dei ong ka mei mariang ya ka mariang pi hagatin war hagatin dekar mangi ong mo ma ngi mod jaga kami kasih pi kasih ki ong mei ngi seti ngi ong ma ki khar ki ong ma pi ngi kam kami yang ne kam mariang ka ngi don hatum mangi kumi kun jane ka mariang ki ba kam kami ni ka mariang ngin le klo ngin le klong jubor ngin le sim jubor ye ke kaspa ba ka mariang ka ngi kemper khat syu tiken mon makata kada hoi kadon kam ngi bangin trengin kita. Nama rublei ulah anghu Adam. Ubui Adam hak peradan ya ke bantrai. Ngiran kam ya ke bantrai. Henry trai ya ke bas ngoto. Trai ya ke bas ngoto. Nama rak ni trai klem ngoto. Kadang kejing mah. Ya kejing emojongi. Dah kejing kita. Jangan environment.
kapan saring sti kapan sajat na kan mau ublay ubu yang ini ke pertai ampan penjat yang ini ke pertai ampan penjat ini ke environment hari beru ublay ubu yang ini hari ke eden hani ke ski bantrai kat kum kejiran kam kejongi kat kum kejiran kam kejongi kat kum kejing kuah kejongi kita pertai kesini ini ke ski namar ba kiberu kibesngo tu haba kitrai haneka kendau kitrai amtang ya kajing dan kamu jangki rei ki kwaro ya ka ek bakim dei ban kwa ki kwa ya ka bakim dei ban kwa ubriu hoi udan kam ubriu udan ya ka nit ha kajing imbu jong bar kita ki nit ki jong briu kinan kamu jong briu kinan ga babut lada ka long tang hang ta ka labiang upriu ni kesi kaba kam krau kalong upanan kam ukam pelajing mod shaka jing kwa ju ban yolut ye ke baro hakakti ju namar ba kwa ban yolut ye ke baro nakata kada klong ye tigi po merameo klong ye ki klau ki bada kilometer mentah kan kila do na ki om ke basiam ke bangidi mentah ledak ke merengat kini ke melong penan kamsyu kaler pangar ke bangiring mensim mentah kelas ke mentah kam lesu kaler ke bapa ke bangin ring penher mensim ya ka namar ba ubreu u komplek jingmot amsyu hakan nit ke jengu ru kampan jingmot haka wan ke jengu ka ba kwa ban yo ya ke ba umde ban kwa ke ai para bagi BH bagajing rakhe yang environment Sunday mata kasi kan ya rap gi balaban sngautu ngan ban biang sayisin ba ni long tang ki nong trai bar kita ki nong trai gi ban penjot ya kadek environment ri ki nong trai ki nang pen bahaya ka ki ban nang suma ya ka ki por paro bar in long kita ki nong trai ki ban up ya ne environment ya dan ba penjat ya ka ya dan ba pen sniu ya ka bat ngin berkhat khampa ha mu berkhat ke jongi ya ka justice ka bangin penjo haman la iwei pai wei ki jing thau ya ba blai ula bu bat ngi hasla ne ka pertai ngin penjo ya ka justice ya ka hok ha iwei pai wei ki jing thau ka ba blai ula bu ne ka pertai ban penjo ha ki ya ka hok ka jongi amban exploit jiki amban dip ban oppress jiki handrai ni im hakajing ye sok shong san ni im hakajing kemen hagi por baro namar kumbau bulai ula pelong internet ke baro hane ka pertai kan mau pa yangiro kum ki caretaker ke bau labu hane ka pertai ukwa bagin penek pensa ya kata jong internet jang ke baro bahwa kini ke baro ke bau blai usisin laong ba kala long ke bapa bahwa kini ke yaisa ke bapa hak environment ke jongi karman raru ke jing ba ya ke jing bajingi ke jing mentoy ke jing bajangi ba ke jing kerku hak por baro to blen kerku je selok ni ke por nta ke buram bajangu amen teman-teman ni la poi se ke bentai ke pangin penuai no yang ni ke jing sekri ke jongi nganget bau play un kerku play un yarap igi habangin mi nang de ngin skau tho lagi jong ki kamera mo jangi kum kinong sumar ki ba hatam ki ba sumar ka jing kitkli yak environment kabangi ni em ngisa ni shong rengkat patka patoblen kerku ngin mi no nang de un ahi jing sa jing syampang un yarap igi bangin yo jika jing kiak babiang bangin yo jing sok jing kemena jing bajagi bangin yo iya im lang kasalang in yo iya ka da jing khmat ka badap da jing skosen bada jing isen dengan ai ku pelai nang simenta baro hana jing sekri jagi tu blen ker khoyingi bajapi iwei pai wei inya perwai da ka banya solang banya ruai ke nambar ka ban rius pa lai punyo kan nambar jing ruai ke ban rius pa lai punyo
Ame tenrai ki jing kerku jing ai name ki tuit. Yala ki priu me yai kerku jing isnei kum ki wa duit. Mengan yaro mengan buram shilenter kat badang im. Jing ruai ban rius pa lai ponyo. Hadin nek jirwai ngan kerpat en besan PS Karnayor. Yir ngau pa ban bu jing duai ban ai ki jing kerku penuai. Mitten vai ki jing kerku jing ai na me ki to ya la ki pre me ya kerku jing is ne kum ki wa do Mingan yarom silenter kan ba dang im jinker ku jong mi ki ai stein ha kang im ki dam ger hai la ha jing du jing pang shir kain ha me don jing ho slai me ngan gus im ngan ai nam rum shilen ter kan ba dang im ami ublay dang ma me ba pendap yang ikibre mip sa sim neng iteu lili in om hap ka basni ngan kentir ngan wayaro silenter kan ba dang im Dong ni duai. Au blay buk pa jong i bah beneng. Iwan ni kaban aing wa e metrai ha kene kapor. Bama penyo hangim ki khon ki jom e kene kesngi. Kesngi ke bakerpang ha ke bakabalang ke jom e terai ke rakhe ban kan mau kerpang na kementa isau dong sau kon na kementa kene ke mariang ke ba malabu malai na kementa ke jingim ke jongi ki breu blai be ye yarap atrabi ye abangiyo ban rakhe ye kene kesngi atrabi ye bai wei kum ki khon ki jom e khamta mangi kum ki bangei bangin rong ye ta kamen sem jong jing sngoto ye ke jingket kli ke mangidan komno atrai bangin ri bangin sumar bangin te bangin panbha yake baro yake ba me malabo na amta ka jing em ga jongi nyai ngoro trabi he amta kane khobor ke bo shakri jo me lawan ban ai pedeng jongi kane kapor kerkho kran bakine ki jing pen sngo jong shakri jo me rangkat ba kaktien ke bo khoi ke jo me kin yo jaka ki jing em ga jongi bangirung ila trabi he komno yak ban panon kam ka jing em jongi man kesngi doai kerpang nam taulo jong shakri pastor trai mame malamara pedeng jongi he kena kapor trai ablai ton lalong rangkat bari trai ka kam ke jing shakri ke baidan nang kershan nai bori nang ten ne lama trai bi binang la trai ban ai ke jing shakri ke bahatam ya ka kam ke jong me ha ke banta ke ba fer ya ke ba me bet ban panon kam ya lo jong shakri ngiduai kerpang ru mam long rangkat bari bat ki bahiyeng sem jong i baro abagin slide phai nang ne doai ke jing ri ke jing sumar ke jing ker ke jing da ka jome bila ban poisok sela ka jong ka balang sela ka jong ka yeng ka sam da ka jing dor rangkat da ka jing ker ke jing da ka jome trai bi ker khu ingi pai lang jome
Wakini ki jing syakri jong ye krek por sungawi ka bangu jongi ma bi ki pop kireng kang ki mesyam na kini baro nyong idam ngi pan kerteng ka jong trai bo nong penemba i jongi Jesus Christ barak ba wai no jong ade ki jing syakri ki jongi agane ka por au blai tu isnei ban pelaj ngi di ki jing ku ke bakan saya ke jong me otorai ba jing ai ke badap yang badap kerhai ke jong trai bo nong penemba i jongi Jesus Christ ka jing ba pelag mamayan ke bendala jong blai ku pa na bom jukut sebom jukut lembag ke jislok ke bapen syaj bor ke bapen thamai bor ke jong mense mkhoi kina lai balong wai blai ba em ba shisha kin shong rangkat bangi baro ke bi yang hakna ke por lembag kita baro ke ba mane ke ba shekri me hakari ba kelang satlak ke perthai nadom ta shudu ki bom chukodro amen.